أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Kwezi watukufu Islamu wa Komoro, kwezi wandu zangu wa Mbajini, kwezi wakaribu nami wa Mbajini ya jua lohutwa, kwezi mji mtukufu nazaliwa na lelesheha dembeni mabeja, kwezi mji mtukufu na lola kaudi honlalao imakatini zambao yanu tsujini ngome, rehema na amani nazi mwendeleni. Watukufu gamtaho zisamaha zonti pia heze ndongonjo kauzambavana asbabu ya ukaya yoti mazoea ya kihangu mitido njia harumaze rozo sosio zinu nejibu mndu reyambandro reyambanai mitido jibu mndu shami hukumante ndongo mndu ya hamba mihueleza ndongo za hambwa ikati zionoka zo zidungana ni ankele ya hangu mihujatizi aidi ikati ono ya ukayaka zijadungana ni ankele ya hangu mihuamba izo mimi nafikiri vanyonyinyi maraiya mjue mrenge muanalize mwangalie ewa mbweze kweli ndo bumwija sha oskwale wenu tikahujani jibu mndu tikauja njibu mndu kaonja shindana stahamili na kahonziani na dunga video yahe yaifanya amfikiri uka ulamfundi wa dini amfikiri uka ya ye hatuibu ekale dzina ngamleshele yonro amfikiri hama ye uparwa Mikaeli haunchujua jokiri hama amfikiri de namna hiyo mwanadamu hii emana ni mjibu zabari amumjibu hasababu ya ukaya wadziza hatu no wanrosha hatu no wana shohatu no wana hatu wanawashe kwa tina mruwa huwarongolea ikatindasi iyo ndemana ni mjibu ukaya sendo tanabahi tihundu ya ukaya hende turo swafi eka yeye katsujitanabahi ijoka njema haina ujoka haparse video inu yende ya mkaizizie ya mwambie yarditse na yarejeye video ya ifanya ya jishilie ka yende kibinadamu mwanadamu ujo uwewa mintu amba kajawewa yende ujo deside yaone kavala hawewa hauvala kajawewa sha holi hoye yefundi ya soma timwishia hato wa aya za Qur'ani zinji timwishia hato wa hadithi za mtume zinji na namivangunga mwambio hadithi ya mtume hukamtume sallallahu alaihi wasallam hamba kaya ruhui o reyadhulumu yabo yeye hadhulumu wandu haukaya havumbua wandu nai lazima hunde taratibu rihui wanadamu wao rimhui yeye yavumbua wandu nai yatahesamaha Mwenyezi Mungu yamsamihi deja yeye ende fundi ende yasoma hamande namna ya zamba hakahulapiza ye mafundi wananya wasoma na yabo hamba ina adabu
yabo shaizo na kanzani mwambie za handani doka yae kajie shikomori gelavimu yafundishie ye shikomori amwambie fundi Mikael manhabala fijo amfikiri inamna yanje haruma zero sosio haina mwanadamu ya parodunga ze video za hembavi mdungono mwanadamu ya bala fijo alafu tika ujani mweshelezizie fundi Mikael nimwambie ya ukaya vanunga watende haruma zero sosio zinura hanaye wakawabala fijo no wende hata waelewa ebenge sisi edu wari huombea obo fundi Mikael Mwenyezi Mungu na jailie Allah subhanahu wa ta'ala yahuvesheye hidayah jowananyuho wakawabali ale fijo hamandawe Mwenyezi Mungu enda hata yawavesheye hidayah hawasainu waelewa ya ukaya sindira kaharumaze kweli shayeye ndi akaharumaze nrabo ebenge iyo nde dua mimi ni huombea handani ndio maana sina ujua nipo hidwani hudeye au kaya otsinde malezi ya kihangu she ya kihangu ndo kaya kati wono mwanadamu hambanai tiono kaze nongozi nuzambishi hanai he yankile ya hangu ikanga mjoshindani mwekeze izo ndi zalavini tihuishia fundi Mikael hulapize mafundi tena kuja wasaza na we hamba we fundi she enziro ndo hamba ukahya wanrongo wakali yao na yabo wanungo wakali yao haruma rezo sosio yo paroishia mriado kali wa publiki enda sumeshi ngazija enda sumeshi komori baye ukaliwa we ukaliwa bahanu batso wandu shakuja parona wandu waje haruma rezo sosio uje wabia ukaya abo wandu wakali yao wandu haruma rezo sosio iyo mengoni mweze taratibu zione sawa ya ukaya hubala fijo ani yankili yao kaitu fanya hazi helia lavimu wanungu wakali yawe mafundi ya dini haruma zero sosio maskini rejei wadi wafundishie shikomori heli shiko urongolo bakuja paroisha ukalizi wa publiki woka ujaheya ikaze ndongozi jabangweni yabo zila wasirini yode heli si wakomori riko hamba ya ikaze ndongozi jabangweni yabo zila wasirini yabunge ekari jabanu ngarivumbwa wandu ambao mafundi banu karja hambia kwa tina diploma au kayatu huishia huvumbwa doktora kabati mdia paro javan yamba ukaya wanadamu wao kwa tina diploma kabati amfikiri ya ukaya mafundi mabani hao mafundi wanashe wao hao mafundi mazuki wao wakawatsombolizi ziyayeshaya we wafasihi na banezi lonziro ngombo ya ukaya wena adabu wao wondwa jina ndo tuna adabu sha wewe adabu yao godo ulapizo wananyo yabo mdugu tuelewaje yabo fundi Mikael mdugu toka uelewaje gujoka uelewa ya ukaya wewe godo dwa urenge wa dzidzaho urenge wanashwaho urenge wanrashaho uwarende ya ukaya zemali wajue wa hazila mali za haramu izo ndizo wahamba haruma ihanywaho izo ndizantabisha haku durengo wa wandwazade wa komori uwatsanganye haruma pani ekangawe na mzima mohanyu ikawo ngutumo maliza haramu yejaye waha mvumbue sha utije urengo wandwasha hatu urengeno wadziza hatu urengeno wanasho hatu urengeno wana hatu wanawashe hufanya ya ukaya wote pia ngwatungo ubalamali za haramu wejawe waha yoti haki ya mruhamanda we ambwa husomo iyo ni intabishao vyakabanu wewe bala ukauja usuye shaho ema usiyo yaho do uja ulapize wandwazade wa komori walomanga sha izo zilingana nawe mana haina mwanadamu yetu ambeza lingana naye hafanyeza bani haya yonde kikawaida izo ndizo kweli haina mwanadamu yetu ambeza lingana naye hafanya yezabani hae yonde kikweli yonde kikawaida ebonge mimi sikaujani wabia ya ukaya ekanga ona mwana mshwaho na mzadzaho na mrumshaho uko utuma mali za haramu manga ejaye waha woti mzadza hangu tinde mwana mshwa hangu tinde mrumsha hangu bo Mikael rejeye video yaho ndio waifanye uretire makalma yala eka kweli wewe mwanadamu wasoma mbahindu kangawe na mbahindu waruma shitwa shao zila tindongoza fundi wa dini ya usubuti ya jia zambe
haruma rezo sosio wala kujakalia sikarna hamanda we wambe ukaya wasirongori jora mbo haruma rezo sosio hapo ngarikalia au mafundi ngaruakalia au dahu zirongori jora mba public izo zila wasirini boku jiurongoa samahani ikati utrete namna hiyo maana hiyo izo ndiza ustahiki ustahiki namna hiyo ukaya vanhu wala kujatia bada wandosha hatu ngojowe waha wanasho hatu ngojowe waha wadziza hatu ngojowe waha huwatanganya pia wamba ukaya zila mali za haramu kartujua mbaba hano kanza uwasuli yabo kanza uwasuli nda holi ho uvumbua wanawashe zabari ndini watu uvumbua nraume zabari hindini boku hatu nraume ngojowe waha yabo yani yeki ankili mwanadamu ya bahasomo fundi wadini yabala kanza uwasuli nda huzingaroa nawashe wandwazade wakomori walomanga wambe ukayangu abjuwe wa hamali za haramu yabo kanza wambe hinti bo Mikaeli mimi zintabisha simambia ni mi hujaruma zerozo sosio zinu mi ufanya video hata njaparo jibu mndu sha wewe lazima ni hujibu haukahu hamara wa ujimlifu wa huwa na washe wa komori walomanga na wao ndo wadziza hatu wao ndo wanasho hatu wao ndo wandosha hatu wajue fanyazi hazizo wao ndo wadziza hatu wao ndo wanasho hatu wao ndo wandosha hatu yabo ntina ukubali mnamruwa mafiti hamanda we yajazingaro wadziza hatu no wanasho hatu no wandosha hatu ya warende mba hindu itwa hindu bahari jego jujua wajua mekaya kala sallallahu alaihi wa kala Allahu ta'ala hamba no sijau deja wewe ngoni soko wanadamu mafundi hamanda we kwa jaso mamba hindu ne kardo taharangale ya tuso mamba hindu dawe wewe ndo tuso mamba hindu deja wewe ranzi ze darasa zao ni ze geste zao uko ufanya ndungu tsona mwanadamu ikao yankilia heka itozeloni maana wako shindi waji control deja ani vanu wewe ndo kaanza uje wambilwa ze defo ukause ekakweli ngawe namba hindu hitswani ilazimu ubadili ya comportement yao parce que comportement yao ani wewe ujibalia hamati mwanadamu ikao hakika kweli hasomo shamdungu ono mrikao ngutsaho ya baibu wanadamu haji kuna fijo na mbwiri na kausaja ebonge sama totalement touché bo Mikaeli vraiment sama totalement touché eko wandwa jina wadunga ye video yao kasija wataabisha ambese waongo hamandawe ambese ngo hamandawe la kalma zero yalade makalma ya azali na msaidie no wanroe exactement c'est pareil ni mawaziri wado trete wa zahatu kama ma lesbieni ma wandosha hatu ma lesbieni o wanasho hatu ma lesbieni exactement hizo ndizo wewe watu hamba bobo Mikaeli exactement yabo kanza wambe ukanza wambe kayo zahatu ngwafanya wa ususu wandosha hatu ngwafanya wa ususu wanasho hatu ngwafanya wa ususu weringa mali za haramu wejawe waha au kaya kuna hamba kaondwa huzaule bange kandele bange na hindini utoka hamba de majeni shahu zingaro wanrwashe bo Mikaeli doku ikamuhimu njebanu njenu hambia ya ukaya kairi urejei hoshoni wade wasome au kaya ze diplomu wazivumbua izo zonti pia kabati mfundi ya parohia arumazerozo sosio zinu ya jayamba ya ukaya Abdul Hakimu katina diplomu hau fulani na fulani kwa tina diploma kabatia parozamba uhoamba ya ukaya kwa tufanya izo Mwenyezi Mungu na mtume yamba zifanyiwa izo ndizo wandu wadungu hamba na izo ndese kweli ukaya Mwenyezi Mungu na mtume kajaparo kubali ya ukaya mriende ya doshangiria mruro hitwa bo Mikaeli ezenugwe mafundi wananyuho wakauwatombolezesha ya wadungu chavano wehamba wamba ya ukaya Abdul Hakimu na mufti ne makawi walokomori ngwafanya ona iho washangiriao azali mrikao nguro wana hatu hitwa yewe mazuki watu ye dhulumu ze mali za hedaula izo ndizo mafundi wananyuho wako hamba yako mimi ntuona mwanadamu yatusoma yatujoelewa sisi ratusoma riwaelewa kaizo ndeze kweli maana hizo ndiziritabishao do ananyasi waralo hitwa halafu wapare hane mafundi wa dini wende washangirie mru hamandu
wadwenda wemfanyilia kampani, wadwenda wemrongolea harume mabunjilio yahe. Hizo ndeziritabisha bo Mikaeli. Uonda si maraia habo karja johamba wandu wasoma uko wasoma ya dini lazima hu wake kinyume na wandu hamenda wao. Hizo nakanza niweshelezizie mwanama Mikaeli. Ibilisa alayhi laana. Rejei hoshioni. Haukaya ekade mafundi wa wasoma ranzindu watupashia huenda bonze wasomia mondani ranzi hale ze hadisizo tujuru wakaurambia hindi ukaya kabati ya kaya soma rahana Iblisa alayhi laana. Yabo diplomu yote ndio ujochongesa ikiabo bombea lona diplomu yabo mndungu fanyo ndongo za Mwenyezi Mungu na mtume. Hauka Iblisa alayhi laana hakaha somo bo Mikaeli. Kiabo izo ndizo za ladhimu niwaambia uka hubala fijo. Ani hubalia fijo. Hojaruma zero zo sosio hubalia fijo. Na ilo likalibali wani wandu kazjalandro. Mimi ngamhuusio kibinadamu. Ngamhurongozo kibinadamu ngono ngami tranquil. Ngamhurongozo kibinadamu. Ngamhuniko mifano. Ikao hiyo mifano ya kweli. Ikao hojuma mifano hiyo kuna uhundo juma yao. Haukaya baadhi ya Adamu ya umbwa. Woi Iblisa alayhi laana. Uwaka wazimane malaika. Iblisa alayhi laana. Bo Mikaeli hakawazimane malaika. Wodo wakati Adamu ya umbwa yabohuluka sisi raha katina fikra za ujobe. Adamu katina fikra ranzi ya utolo ambevoni. Ngeaji ya behobo bele jumanti. Bo Mikaeli. Wewe wasoma ulona diploma. Ulona wandu mafundi waho wasoma walona diploma. Eza jiri hindi. Mwanama Mikaeli. Hosonu mwa Adamu. Hosonu mwa Mwenyezi Mungu. Hosonu mwa malaika. Hosonu mwa shaitani. Eza jiri hindi. Mwanama Mikaeli. Iblisi. Mwenyezi Mungu haambie malaika wasujudie Adamu. Si humsujudie hamade namna riko uswali. Sha namna ya ukaya wafanye waishie amri kao Allah subhanahu wa ta'ala haitowa. Ya Iblisi hamba hindi. Bo Mikaeli. Hamba katusujudia. Mri ya umbwa hakafu na ya umbwa hamro. Izoti ndizo ya roha yambe. Sha Mwenyezi Mungu hamdabanya hambaze kweli. Ya ukayeye tidaika. Kaja umbwa hanuru hamade malaika. Shaha umbwa hamro. Na yabo hakaha somo. Ibilisa hangamiziwa ranzinda yabo. Mwanama Mikaeli. Yabo tikanza nionese ya ukaya. Mrujo husoma hangamia. Harende nai. Hafanya rongo za ukafiri. Fanu. Inude mana rungo mabiani ya ukaya panu husoma mrake na diplomu na ankli na hikma. Izo tizindu za dungana. Ngoishio izo na fambia izo. Izo za hajuu. Paske hojuma yabo kabati wondo mwando wa he dunia. Wondo mwando wa hele bumbwa la Adamu ni ya la hatu sisi wanadamu. Yabo kabati hojuma yabo tena. Kabati. Yabo haina mwanadamu ya utushinda ya bembea yabo. Ngeya jaya dore ngeza dunga. Yabo yankilia hikina uparush jua ifanya haziza kweli. Sisi wasaya hapo ndo bahanra renga. Ya ukaya mdu ya soma. Ya ujua husoma hajafanya rongo za kikafiri. Solone yankilia yahe. Hawizu he namna hele bumba la Mwenyezi Mungu ya muumba ya mwanadamu. Mwanama Mikaeli. Tafadhali urejei. Wende waishilie video yao. Ujeuta he samaha. Hosoni mwa wadzizaho. Hosoni mwa wanashwaho. Hosoni mwa wanrashaho. Walo bonze. Watumao zemaliza hao wejawe wahaze nyumba harumenti ya Komori. Tafadhali. Iyo mengoni mezenrongo ikao. Manadamu, mwenza ankili, mwenza hikma. Ya soma. Kaumduka subutia zamba. Banu hizo baisha huziwono. Nuhei lamna ya ukayahu ambao wefundi wa dini. Wetsindi mdu wastahiki ujokensi ya rumarezo sosio. Wambenungu hamade zila. Uturenganti wanawashe wantia kamili. Watuwezengu warende mbomba hindu icho na mana. Bo Mikaeli.
Non, yo hatwari. Est-ce qu'on va le faire? Oui, pas aujourd'hui. Donc, manama Mikael, minja soma. Mi uzambavanu kado zinji, mimi mnashioni waho. Mana mimi mnashioni wa haina fundi. De mana wakoti wambiani ukaya vanu mimi mafundi pia, mi huwadunga. Mana mjo soma zinji, mjo rambua zinji, mjo juo watu wa adabu, ni juo wenza adabu, ni rambue walona ankli, ni juo malaba. Izo zonti pia c'est comme ça, yonde fasiri ya mwanadamu usomo de helio, gilazimu usomeze rongo pia. Gilazimu usomeze rongo pia. Ebenge wewe mengoni mwanadamu ikao husomo shay yankilia hoketufanya hazeli ya lazimu kutina hikma. Yabo ngawe haruma c'est normal ekalewo huwania ma mufti huwania abdu tijindobi na kavi na tijimbe c'est normal parce que wewe gawe haruma lebeya ilo ilonde letengwe laho de letengwe la ukaya nyinyi msomo shaye kamturumia eze ankiliza hanyu kamturumia ya hikma kamtina msujua kamturumia msujua kamtina ewi habo wewe kuturi surprene vanu mimi njajokati hujibu yenge vanu hutoja hamba zila bahi zila za husuuda hulapize mafundi hamanda we mana mimi ti avoka wa hao par contre wadziza hangu nwanrosha hangu nwana hangu wana washe nwana sho hangu mimi avoka wa hao mimi avoka d'office wa hao msajolinda waje wansahe njeni warongole hauka haina mzaze wa mvumbua bala uo mzaza hangu haina mndu mshe wa mvumbua bala uo mndu msha hangu haina mwanamsho fulani wa mvumbua bala uo mwanamsho hangu ewi kundi namna ya mwanadamu ulonamba fundo nzima ya ilmu haruma sheitoshae ya kuhuelewa nduelewa hena mneyo mwanama Mikael ekabonga mina ekabo ya bonjarongo wanaivo namba we mwanama mana enamna na huona mdungu ono hamamdu ngena heni ngena rongo vraiment ya zipanga ambeseye kajeka kuhunda mbaba hanu ya uzitolea halafu haja profite bala halafu haja nguzito ewe mdu wakauja uvumbue wa mwizi mtukufu rilonuo ya utaha upare wandu wajiharu maibada shahu jango la pizo wandu kutuona ye tafauti hamba ngojo upare wandu wajiharu maibada shahu jango la pizo wandu ikao si wandu ikao waladhimu wavumbue ya haruma yesuje wakanio ani vanu ndo vanu mimi zinietoneo ukane suje ya homwizi unurilonuo ya heze tumu za homwizi unu ya mtume yaka uzifunga ewo wanadamu wazade walo faransa wala hindi wala haba harume suje ani iyo diyo sisi wasaya rungoti harimambia ni ukaya vanu rungoti ndo utukaya mdugu dudwa ya bwe hanyo ya rongowe no hukominike inu mrusoma wadoli wano ni Mwenyezi Mungu donc namtafadhal parce que vanu inu titaratibu ya ukaya vanu leo inu ngarimini mizeo wangu sha mdungu jo katuji kontrole katujua hata mdungu jo ya ndini halafu mdungu jo hapua ku hawamiza titi halafu eza dunga vala hindi hajahati ya problem harumezi fuba za ho wanadamu oliye ya ukaya webo mfundi wasoma ilazimu je utie nuru harumezi fuba za wanadamu ngojo hutankutu harumezi fuba za wanadamu yo hatwari bumana ma yabo tindawe basi she abo mrongozo pia abo mrongozo pia mafundi pia watushinda warambushiwa no ukweli wadungota haweritole ya mifano ya ukaya wala makavi wala manaibu wala tijimbani nwado sana wadoreje yomba bahanu ya dunia yandisa omba bahanu mwanadamu wahandani yandisa mwanadamu wahandani homba Adam sisi homba wanadamu wana wa Adamu yonde mana nanda kabana besi hata shikomori kutushirambua kutushijua vanu sisi wana wa Adamu yabo ilazimu rejeo harumwe abo Adamu juu ujuzise obabanu bakahuja shaitani ye shaitani wa imru hindi ye ibilisa wa imru hindi ye hakana kapasite hindi ye hakana daraja hindi za msomo
yabo kuna ujua je unjibanu uzingare wazi watu uzingare wanasho hatu samahani ni wadzatu utuwa lapiza heli utoka hanza mdo ulivono ni Mwenyezi Mungu mafundi yaferi yao ndawe nao ondo wajo uona kangwa jo hujibu au kwa tujawa hujibu yo problem ya hao sha mimi tijitoa d'office avocat d'office nje njibulie wadzangu ni jibulie wanasha hangu ni jibulie wanasho hangu suamini kangawe na mndumshe hautiji iza mzate we uzalwa tujua ka uzalwa na mwana mshwao kabanu izo ndeze ndongo mndu adugo utende izangalia mndu urejeyo hao harangalia kabana mimi na mzangu odawani vanunga mimi na mwana mshwangu vanunga mimi na mndumshe vanunga mimi na mwana mshe izo desastahiki na rizingarane si wanro umeburuloba no ribasa nao hamada buwandisa wazingare mafundi mabani yao na wanashe wao na mazuki wao wawatake wawarenda zinyama wawarenda zindu zoindu bahari je wamba mufti wakajasoma mbaindu waho wewe hujango vumbueze diploma hama banu habiloka ya kwa tina diploma banu kujambiloka kwa tina diploma kama simbia paro wambiaka kwa tina diploma bo Mikaeli banu hata wewe sisi kartujua kanga na diploma haukutina mais on s'en fout izo kasuri usu hata kanga na diploma haukutina diploma emba mfaida rajo uhunda nzima de makalma yao nezitendo zao yo nemba faida sisi rijo uhunda yo nemba faida sonti pia haina mja jo uhunda mananya nezitendo za hatu ne makalma ya hatu cheka uja hama kalma maina to na mirongomi yapo gartuka uhunda faida hindi kartina uhunda hata faida kahusomo yabogo jofanya hazi uhunda mali urumili wandu huzo iso ndizo dungo utaharambio wasaya ya ukaya dungo jaurere milia ka fulani hasomo ngene shayoti problem yatu ikahasomo gudofanya hazi yalibwa mshahara wa he diploma yalo niyo ende angaliemba wanduhuze shaye kazi jaza mdu ikao kufanya hazi harume serikali karna udomlejeza parce que izo ndize maliza hatu ndizo yalibwa yo katuli wa homsomo ya soma ye technicien uo ndi utoka uja ya ambeukaya ila ngamlibwa elimu yangu sha ministre uo katuli wa mapesa hasibabu nde elimu yahe president do mwana kamba doku hizo ndizo nyinyi msoelewa wao waja wahantiwa yabo wafanya wale tijedari aftari wao hizo mali za haramu ndizo watu ngozirenga yabo maana kwa tina hata mafaida wafaidisha yenti hizo mali za haramu bo Mikaeli na wewe hamba usomo kutushinda warambua ka wao wandu walo haramu wao ngwa haruma haramu ezeno wafanya windi ze biro waloni zo yabo wao wafanya wando indi zifaidisha ye people komoria na bongo alibao ze mali za daula hindi zeno wafanya hujoshinda ujaurambie zeno hizo wanadamu wao wafanya zifaidisha yenti rien du tout hata kutufanya hata mbarongo kutufanya hata bo Mikaeli izo wewe wawe huishia zi hadithi pia zi Umar zi Abu Bakr zi Ali wakati wakaujere zenti uishia zeno hizo pia ngozi juo kwa wandu wakaukansi wetunda hata huishia hadithi ya hamba ya ukaya wakati ya ukansi hado juzisa yembuzi ijoka ifunzi hao mdu haruma mahalani wa mji kaonguo meterazikwi no mahalani yeye yaenshi ukajuma ujuzisa eba hohoso ni Mwenyezi Mungu amjuka ujibu indi yembuzi ilo mahalani fulani na resupoza habasa mimi ngame Ulaya wewe ngawe Komori mimi Umar par exemple yembuzi jovunzi homdu Komori yapo gamjo uzisiwa eka mimi de ulo mfaume jonde dini hiyo ndio dini bumwana mama Mikaeli hiyo ndio namna ya hedini gema mufti ne makadhi wani yao kutuone namna azalia ulo mfome hale argumenti helia dhulumu wanadamu walo Komori fetuze si wanwa jinari lo malani ya hule izo wewe kutuziwana kutuona zeroho za howana wa Komori zitolo unele jaishi la azali
uende ulo mfaume uonde mfaniso wa Umar na Ali na Abu Bakr uonde walazimu urenge wa mfano harume dini bumana ma Mikael yundo mfano walazimu urenge eske wanadamu mfaume ulio uongo fanya hizo eske wanru wao mafundi wa dini wao ngo una haki wende washangirie mwana mfaume hamanduo wende wadomunga mhono bumana ma Mikael mimi njasoma shahuishia tsami tijabanu tihweleza ngamhwelezo hamba vititi hamwe mweu nihunike ne mifano urambue kabanu izinu tirohombi vanu kartuyenge mafundi watu wao vanu kartumu yengani shangari ingo zetu abiyambi zanyu ne makalma mai ya hanyu no mwendo mwini wa hanyu mlonuo izo ndizo sisi riengao vanu ngari tahori mhuyini vanu ngari fanyu taratibu rimhuyini shabanu kartumde yani vanu sisi mridhulumu ranyinyi mridhulumu ngelazimu rifanye taratibu rijihui rimhuyini mana nyinyi ngani haruma upotefu malorozuma kamturambua kanga ngani haruma upotefu kamturambua hata yo demana ritujozia quelque soit illetrera wa haturilonu shamtume sallallahu alayhi wasallam abu mwana ma Mikaeli hamba ukaya balighu anni walau aya hawo jewambe kayo hadithi yandrabo maana tuisha kwa to hadithi za mtume na aya za Qur'ani ibenge tafadhali huzamba wawe ukaye ya ilmu inu bahari mengoni mwe facteur très important shakujashinda wajilimite warambuaka kweli ya ilmu inu bahari yabo ngabo izo wabembe ya waelewa ngabo izo watuelewa na yabo izo watuelewa ndezilo muhimu shahurenge zijo hufa izo ndizo wakaurumia kuranti zijo fayo wanadamu pia haukabanu sisi rijovanu retoaze aya za Qur'ani nezi hadithi za mtume ngaritoa yezijo fayo wanadamu pia halafu nyinyi ngamtoa yeshijo mfaini nyinyi mhundele patwe la hanyu hapo ngasi tofauti ngasi diferanani hule swafi iyo ndi maana ramba ya ukaya karna uzia manabu ngamjuhangamiza umati ngamjuhangamiza epeplo komorien uwajoanza wafe uende mbevoni ngamjoka uotungesa wafe uende mroni ekaondo tsaha wa mdungeni zetu abia za hanyu ni makalma ya hanyu no mwendo wa hanyu samahani watukufu nge inuti nyangu wekabanu nyinyi ndo wandu ikao wandu wakawaka zezitwa ya ukayanga mjuka uja mrithi hari nyinyi ndo mwajoka nyima waratha wa hemitume badi urisa badi vrema mnungono tabiri wakema waratha ya hemitume wajangwa rengao wazaza hao wanasho hao nondresha hao warenda masusu majaya mafanyazina hatwari sous-entendu gojo kambaze maliza haramu uzivumbua ya ukayo wazaze wao wazibalia wejewe wa hizo wazitumaru maindi uharamu wa vumbua ya ula harumaindi haina mwanadamu ikao yankilia ingefanya wazi donc tafadhali manama Mikael wende watahe video yao uishilie na nyinyi wanadamu watukufu mlo yabo mundungao ujoshinda ya mbeshe video inu na mbeshe yekamduka na ushida mbeshe gudodua ya muhadisizie ya jare tirema kalma yala bantu amini ya ukaya wala haka uwenza hauntu jua sha imani ya mimi na unahama haka uwenza zabari de ilana mnandungo udunga ze video za ukaya uji agite yekangu urongo vraiment ya uji agite ya ufanya geste ikao vraiment kasjastahi kimru ya soma miuza mbeka dozinji ya ukabanu ndongo tinde ya ilmu ze geste ya kufanya harumaze mawaidha zahe ze ndongo za zonti pia vraiment ndongo ikao vraiment zi dépasse ani zo dépasse swafi zo dépasse donc yabo mimi de mana za tunistanja bisa naona ya ukaya no holiwa hata kwa dzatu nondo shatu no wana shohatu no ilazimu ya jibulwa noti ujibula ya ukangula pizi wa sha rimsomese
ani sisira tusoma rijeri msomese si wanazioni ya ukaya abonga bomba bahanu watubembe ya bomwana mama Mikael ya ukaya mrujwa husoma hafanya ndongo za ukafiri bamwe uko hamba ukayangu fanya ndongo za ukafiri tinde kafiri kafiri yabo ukatukontrolewa bano beseva ndo babanu ritoshinda ile wanaenda sinanyi bano kafiri wasi sikarti banu dom controle hizo yafanya unizo watu ufanya shabanu wori controle unda asira kubaliana rambasi maislamu hapo sisi ndo lazima rido tundana zila zitendo za watu yonde maana riwasuliu daraja ramba fulani walangu ungeharuma ukafiri dapo kwa ngufanya zitendo za kikafiri shabane makafiri wao sisingaru watu ndao haba wako sikari jambari do watunda ezitendo zao sheyabo dasi maislamu vanu ushao fadhakiru na mweshelezane vanu kartueshelezeze makafiri dasi maislamu dereshelezizia nao halafu vanu mimi msujua zabara hindrini zidungo humtabishani yekaya rija ngarekezanao paske vanu zundezi mtabisha vana mesenga mfikiru ya ukaya wandu waladhimu waisheleziziwa uo Bernard na Louis na Jacqueline na Claudette no hiyo ndio maana rimwambia nikaya sisi kartujua namna maelewa ya dini ya Uislamu nyinyi muelewa hele dingo muelewe dini ya Uislamu hele dingo ranzindo usiku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين Mwenyezi Mungu bomana mama Mikaeli diambia mtume ya ukambie makafiri yao ya ukaya ngwaone dini ya hao vaho wewe ngawe naye dini yao yabo wao tindwa ripaswa wezitwa sinde makafiri mana wao Mwenyezi Mungu haisaharambia hari klasi zeya ukawao ngwaone dini ya hao shaka jambari wataabishe kwa turi taabisha riti wataabishe kangwa ritaabishao ndoko wakati yo nariwane nao shabanu wandu wahoshelezizia dasi waislamu sisi ndio lazima rido isializiana rido parana hujoha Mwenyezi Mungu hamawaidha mema ud'u ila sabili bilhikma walmau'izati alhasana hiyo ndio lazima hizo ndizo stahiki hizo ndizo sisi wasaya rijuri fanya uparo wanadamu kwendo Mwenyezi Mungu hanamna njema hataratibu na yabo ya taratibu hiyo ya utoka ufanyiliwa namna hiyo yabo uondo la kafiri bumana mama Mikael lazima rimpare hujaharuma njia ya Mwenyezi Mungu nde kafiri parce que banu wa Waislamu yabo kuna kauparo hujaharuma njia ya Mwenyezi Mungu manabo usangawe yabo zibakisha ya ukaya ngotoka uroha lazima wesheleziziwa shauwa lazima umpare dola ulo kafiri umweleze haupole hataratibu hanamna nzuri shawewe hujikubali ya ukaya wewe Islamu yabo mimi wewe ndo tukahurumilwa mloka udu ila sabili ngoparwa ujaharuma njia ya Mwenyezi Mungu nao hamba wewe Islamu wewe gojoesheleziziwa usidiwaze ya ukaya yabo wewe wajikubali ya ukaya wewe Islamu samahani bomana mama Mikael yaweka ikaiwasuli daraja za ukayange lazimu wewe uje uparwa hujaharuma njia ya Mwenyezi Mungu hapa savediri huroha na yaweka hukaya huroha ye Qur'ani irambia ya hukuma yaho ke jambari hupare yambari hupweshe hitwa ani yabo tindawe sheyabo uo mfano nioni sawa yoka ya mimi tikati kubaliwa Uislamu tibakisha haruma wa Uislamu tija wakati tiroha yabo yohamba tirutadi ani uo mri ya rutadi na yabo mahakama ya heti huparwa ya rejei haruma dini hamba ya pulosha itwa hamba ya pulosha itwa
nge kamtafadhali wandoli bwana Mwenyezi Mungu banu mwanadamu utosoma mabititi ikana mana ya soma zinji wandu wakakwa hundu na mana nge namtafadhali lebonio ni dharau la utobo ridharau no ribonea no riona wanadamu tindu bahari je kartina diplomu karna ujua urongo wa kartina fursa ya urongo wa kartina fursa ya upua wandu warenda wena hii ya huwaeleza ya ukayabanunga mrenda na hii bahari kartina diplomu kartima kavi kartima mufti makavi wa hatu ema mufti wa hatu ema mufti wanyu ne makavi wanyu waongo wa hurana do rahana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahana Abu Bakr rahana Umar rahana Ali rahana Uthman. Faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Mwenyezi Mungu nambia ye aya ilo harume Qur'ani ya rambia ya ukaya na mdunge Ali bawondo ndo mfano mwema na mdunge Umar bawondo mfano mwema na mdunge Abu Bakri wondo laika haka ukalfe wa As-Siddiq haina mbanongo mtume ya kawamba shaitwa mba sizikubali zozo kweli ngabo aya ya Qur'ani ya amba ukaya na rimdunge bawondo mfano mwema kabati bomana Mikael warambari mdunge usu watu hasana yehwamba Muhammadun sallallahu alayhi wasallam manama Mikael wondo warambari mdunge yewewe hujingojelezo harume yankili Mwenyezi Mungu ya uba ya ukaya enge Muhammadun sallallahu alayhi wasallam haindoka namu hata habasa ikenge komori hajo ambrasa ze fikra za azali yafanyao zenongo azali yafanyao ngokubali ya ukaya hajo ambrase ze fikra za ukaya mufti al-akbar na msujua ndo bine makavi wao uende wadoshangiria warongolea azali harumaze mimbari zahe mtume hajukubali ndo kuhamalizo he yankile yaho urumie yankile yaho mtume hajozikubali hajozifanya no yabo ndo baba hano yankili korumishia yabo ndo baba hano hikma ya korumishia yoka enge banu mtume hakaba no abasa eba kweli hajonda ya shangirie azali ze fikra zenongo za azali yafanyao zile eba mtume hajojiwanizo eka mtume katajojiwanizo yabona na wewe wamba fundi wa dini waratha wahemi tume kejala dhimujibiwanizo kejala dhimuzihimilie yabo utambi hawa ila dhimufanye hakunike solution haba uzizie homono eka kutushinda uzambe eka kutushinda uzivunzishia mu yabo uzivunzishia mu yabo ndo uzitawa shautende hutsengele ya harume mwanadamu bumwana ama Mikael yabo kairi ndo warongoze makazi wao ne mamufti wao waambrase wao waeleze hedi na kwambia banu maana hizo ndize kweli mimi ntina diploma njasoma shahu wewe wawendo hamba kaya elimu inu hamande bahari yaba tikaujani honese ukakweli ya ilmu tikaujani hujibu ni huaidi ukaya ilmu inu kweli inu hamande bahari haukayansu amini ya mdujodunge video yaho ya dungene ya hangu ekaka na ushida gujoshinda ya rambwe ya difference vraiment umlima wa difference wa mwanadamu ufanyo mawaidha yaeleze wanadamu wakiharuma hikma na imani na hura Mwenyezi Mungu gujoona ya difference manati jabanu ngoishio hata wahudeya njahudeya shanga mwaidhio ngamuhoelezo ngamuhambio wende watsaho wadzidzaho wanroshao wanashwaho watahisamaha c'est tout gamhurambulizizio wala wandu ikawa wewe ngo waonoka watukufu ni hambia ukaya harume dini ya Uislamu shande dini ya Uislamu kabati wandu warungu furaha nao na ndo wandu wenda wasaidia mndu urohitwa mndu dhulumu ze mali za wananti yabo kabati wandu warungu furaha nao kwa tina hata utukufu hata aya ya Qur'ani bomana mama Mikaeli amba ukaya yewakairi harumasi de mndra Mungu na yabo ye mndra Mungu de udungo izo Mwenyezi Mungu yahamba de udungo izo mtume sallallahu alayhi wasallam yahamba wende mndra Mungu kwa uvumbulwa chatinde yasoma tide ulona diploma ay no hakika enzi hatu ilangi haruma hatari swafi maskini aibo
wanadamu waturengaze diplomu za makaratasi zinu wazirwalia wadiwa za ukayamu wanadamu hawalo ankli hankilwa na hikma ya jea irumie shabaadia sisi kartina za diplomu za makaratasini doku yabo sisi ti wanadamu rijua mambo rongo wababahatu wazizatu warishili wakabanu sisi wasa siritabisha utindani pweplo ekaka mturishilia yeshiritabisha ndo babahatu wazizatu wala rambila ya ukaya yembebo ndio hotini mwe maharo yao yabondu hamanda warijonza riwanze rijonza waranze rijonza warishilie maana karna ujibiwa riwaone wafe wende mroni karna ujibiwa banu wandu waritabisha waku kwezi bo peplo nyinyi wandu mkohundunga banu ya jitihada ini nifanya weni yonti pia weyimba bahangu na mzazangu yende hata ya elewe yatikubali hatrompewa barije njenda msujwanda hubi azhari nenda nasoma njenda jau miti hatuibu miti kadhi miti mufti ngono doko hizo ndizo nazo ni mtowe zendongo hizo zimlawe harumashe twachae ya elewe ya ukayavanu bombaba mimi mwanao ngamuelewe yedini rahana ola wewe umfikiri uya ukaye mufti yode jitihada nifanya ubanu yode manajana najana kaubeshelea fundi watu Muhammad Kabir hezo ndongo ya zamba au kayazila mengoni mweze ndongo ikauga shotsongeso wazizatu no baba hatu wadorelewa mbabi yakaya hai vanukwele mwanangu valagela haki valazindongo yambao zila ndongo za hedini haukaya banu hizo ngazi wa esha peu ngotungo fikiria ukabanu ngatungo jabanu rejaramba mwajala bako jani beha azhari nenda nasoma ebunge kwezi watukufu ngamjo sami ekaichoka titekeleza kalma banu kamja jibwanilo sha hamale namna namwambiani ukaya mikado jibiwa mria jadoka avoka ya mru fulani mimi njaka ujanifanye avoka ya mru shatika ujanifanye avoka ya ye population ya Komori owandu washe wa Komori heila namna ikaondo Mikael ya warenda wanadamu tindu hamande zile mawaziri wa Sumani Azali wadungu urendo wandazali wa Komori ukaoma mema lesbieni majau izo ndizo mwananyasi Mikaeli ya jaleo ya zamba harumaye video yahe ya ukaya zemali za haramu wa ribali yao wa ndosha hatu na wazidza hatu na wanasho hatu wazibali yao wenda wewa haze nyumba Komori vraiment ça m'a fait mal ça m'a vraiment touché mana wa ukweli mimi ngamumwambio ngetika karibu na injo kati mremembe baisha joka uniwesa yonife sha mimi njo kati mremembe au kati mlo kaya yembebo ndio hontini we maharo ya hobe bahatu no zatu yabonja juka tayari nike karibu na mru hamadola nimwishie ya fasihi mzazangu hena mnaila halafu nimlejeze nimbe nafasi yode maana si wasaya rungwamba ukaya watoto wa Komori ya la marombe na munsami hile kalma shaze kweli vanunga wanadamu ikawa lazima mdu watambeye iso deze kweli wandikaongo tungozinga robe bahanyu nwadzanyu wadwa fasihi heli wanzao ngo wajinika nafasi tezila msujua zabari ndi ndabombeye hafa shabanu yenge namuo antuamini kwa wanadamu wanotojodo jinika ze nafasi wenje haruma zerezo sosio wepuo wadzahatu wepuo ndashahatu wepuo wanasho hatu hena mna ikaondo watukaanza shanda bu yakapi lisalifu kama ti pimba pano sho wakati wakapi ai msuamini kwa wandu wa watu subuti bahibo wadoja wetembea haruma mijianyu inundongo nziro ewana damu wanu ngartungodu walejeza rewanika nafasi ya namna inu hata nsundai ze nafasi zinu ezinu nafasi zaindi ewanu wasomo hindi ewasomo ndahu nzugoja wadori wale kezi ziyaru dambaka ya wasomo hindi na mnandi yese ndongo na mabia vanu pia bwatukufu nyinyi mlo yabo mundungao da nyimlo yabo mnabe mbarongo matuparoishia zinongo na sababa zinu pia muzishia kabati mdulo yabo yatubaliri yabonga misuri kazanongo na sababa pia mzishia zambwa ni mafundi kadosi nji kabati mbarongo yabo na yamba yandrabo ranzinde ze hadisi za mtume ranzinde ze aya za Qur'ani kabati hata mbarongo yabo na bandrabo hizo njatunga ngamzijuwao ngamzirambuwao zabari tokubaliana ka kweli banu wanadamu wa Komori wasunguhama zetwani ngohama kairibilisa alaihi laana rahanao
kairi ibilisa shaitani raha nao huno ukweli kairi ibilisa raha nao yabo hizo ndizo jujawa za maukaya wanadamu ngwalapizi wao ono iyo itongesa inika mwana ma fahardini dinabi wanadamu ngosugodo maukaya yena kufuru no vania problem kana ushinda yastahamili hamadami parce que ze temperament za wanadamu zonti pia zonti sawa vami zo ndizo tukubalira elewa vala fundi fahardini katula pizza e temperature yahe e temperament yahe ne ya hangu yoti nzima ya hangu na fulani yoti nzima ya fulani na fulani yoti haina mdungene temperama ya ngena ze hormone zahe za mpanga. C'est ça le problème. Car tu kubali rakshidara ile wana ukaya karna uparo rezone sawa. C'est pas possible. Haina mdungene namna ya pangiha. Bwa kuomori. Vanu fundi fahari vala katsude ya wila mutombaze kweli. Malheureusement bo sisi kao karjazo ya huishiaze aya za Qur'ani. Karjazo ya huishiaze hadithi za mtume wa ukweli wa hazo shasi huzoea jerdo rengwa ye ndoba hindi lezila rajuhara hundrano wabaye ono ani rizoea hizo ya ukaya fundi wa mnduka mndongo za hajiku mzaza mndwe kaharongo wa mnduka mjibu mbaba mndwe kaharongo wa mnduka mjibu baishe balangu ambo nai baishe ngurendo nai baishe ngwambo zito hamba baikongu fanyo zito ufanyiwa ani rijuhani lebumbwa bilo na yabonga bo expression tena za shikomori shikourambia kabomwana ngamuhulelo uje unlele ani hizo si urizidiwa zo wakati yo si urizirenga zilata ambese ngarelewa ya ukaya holela jenlele ndo kando mnikama pesa basi yabo yo ndio sisiraele wambeseye kartuele wakaifasirie yabo ndo kaya haba sabo mzaze kujabira shioni kujasoma shahunchi ya shioni tende tisomo yabo mimi mruwa uhusomesa habasa ni upue ajali Mwenyezi Mungu ajaile ulonamua watu hufa ni tahadharisha utujija ufu kafiri bombaba bomjomba yabo ndila ya ukaya hunlele njeni hulele shati mpaka ya ukaya ntutoka nlojane unikama pesa kwezi watukufu nartafadhali rike wanadamu wa ukubali ya ukaya yensi hatu ngiyo haruma hatuari ranzida wanu wamba wasomo ya dini ranzindo wandu wa iruma zenye waziri neze presida neze jau yenti hatu ngiyo haruma hatuari yenti hatu ngiyo haruma upotefu yenti hatu ngiyo ya ukaya ribaparihane sinzo la wanadamu rikubaliane ya ukaya banu abasa iladhimu rijipange rendera wafanya jihadi rendera wane jihadi geladhimu le sinzo la wanadamu hilo liparihane iyo demana watukufuni mabiani ukale 18 insha Allah si wasaya rikubali ngaridunga ole sinzo la Saidi la fundi watu Said Abdalla ili rijueri rieshele ziziane ritilianeshe imani rinjie homijini rinjie haina mbabahanu ili ritaheye imani au kaya yone mbahindu aripuzizia ritowe wa usilamu wanrabo wa kikomori rakanuora nzide mahaila rirenge wa usilamu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya januo imana uodo ujurifai karijamba karna ufanya makosa kullu bani adama hatoa uyu hata yu aya ya Qur'ani ngarijo ufanya makosa sasa sûr et certain shakarna ufanya makosa ya ukafiri hiyo ndiyo lazima rifanye tu pour tu ritawe makosa ya jukauri wasulisha haruma daraja za ukafiri hamando utowa roho wa ukafiri Mwenyezi Mungu ambaye ukaya hodwa bila na rabo wote usilamu na yabo zina hamba ukaya ye zina hatoa hukuma mbili ya hukuma ya nzima mrure mwambuda jana ya hukuma ya nzima mrure roa msisongamani harelo abwe sa depane kalite ya hewa wanadamu wafanya ye zina yabo yo hatoa hukuma ya howizi kamrungulo wa mhono ya pwa dinyu ya pulwa dinyu ya pwa shishio ya pulwa shishio ya toa roho ya tolwa ye yahe hani hizo yao madhambi ikao deja lewainu mfano Mwenyezi Mungu hayatoa ze hukuma za hayo sha ezila ikao zilonziro zila ikao ngarifanyao ngazirito wao haruma zila daraja za uislamu hamade ila namna ya ukaya lewainu ngaritojuwa rida kisharanzimo tasi hata le juwalito ni unjilie swala ntanu na ngamjoka ze swala hizo zikaziwania kati ya mladhimu nsidunge iyo hatwari yabo tende kinyume nizo Mwenyezi Mungu yanambia
na hizo sisi ngariziona ukaizo ndizi nyangu ani zile ikao ndo zilo nziro sisi ngariziona ukazila nyangu yaba sisi ngarifanyao hizo sisi ranzao shakartufanya zila Mwenyezi Mungu yanzao kartufanya heli Mwenyezi Mungu yambari ifanye yonde namna rahatwalihana yonde namna rapotendemana rapotea yonde mana ritsona imani bo tukufu ebenge yonde hazirifanyao le 18 insha Allah gartoka ya haruma wa mji wa Rens amrudini pare wanama walopari niwambie yauka ya insha Allah ngabu manama namuona ya uzisa le suala lauka ya ele bunjilio de adresi ya homa halani ya adresi mimi ntinio de mana nsojo mnikani shanga mfikiria uka ya haina utowasili haruma ile gara ya Rens gujo shida gujo parisa wandu wabo yabo wajo kama permana yabo wa humrenga wa mbalie hata mbabanu zendongozi joka ufanyishia eka wandu wasana wafanya taratibu ya ukaya wandu waswali ya dhuhuri Rens mana yondi ya joka njema yabo gujo parisa wandu lagara kwa joka humrenga yabo wandu wende waswali nge wandu wende ile humahalani wandu joka wende wafanye ezi habari insha Allah wandu ngo programe ya ukaya insha Allah galijo uhisa 16h kaina uheyo juma yabo heni ujoka ujwa renge biye ujwa renga ye biye ya 16h30 ya retour hau 17h kabati hata ma problemu itoka yonti iyonde maana ya ladhimu sonti pia rihashirishane rieshelizizane haini ujoka haishia taarifa inu yambiye mwananya rifanye jitihada maana zenongozi zinungu zo muhimu izo ndizo mtume yaka ufanya kabati mfundi ujoja yambiye contraire izo mwishi wa mahalani ado zungulia zetwaifa imwenda dorelwa lebwe yesisiwa yeheziwa afanya ya hijra hende zahe Madina izo zonti pia hasibabu ya hedini ebonge heze taratibu hizo giladhimuri renge zila hazi kaundi zo mtume sallallahu alaihi wasallam yakanizo yakaufanya rishenkeze manaramba ukaya usu watu khasana uo ndo mfano mwema wala dhimuri dunge ebonge insha Allah ngariparana insha Allah le 18 haruma wa mji wa Rensi haina ujoumbiwa yaoma kusudiwa rijeri jihunde yabo rishilie fundi watu Sayyid Abdullah no wananyasi wajouka yabo insha Allah nimdaheni nimwambieni mbite mtsana mwema nimwambieni yaukaya insha Allah ritihise Mwenyezi Mungu tomaya mpaka daula ya haki Komor mpaka daula ya haki Komor mpaka daula ya haki Komor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.